Siapa sih? Oh, si Mehmet kali ya. Mehmet gimana sih? Kan udah janji mau bantuin Ipe. Peh, Tong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tong. Tong, Entong hati-hati ya. Takutnya nanti emak tahu, nanti ribut lagi. Kan jadi ribet, Tong. Weh, siapa lu? Mau ngapain lu di kampung rawa lele? Lah, Pan, gue tinggal di belakang rumah lu, Met. Tuh, Met. Rizky, Met. Wah, lu ngapain sih lu pakai topi mulu tiap hari? Gue mau ngapelin cewek sebelah, Met. Ayo sudah pergi lu. Yaudah, gue pergi dulu ya, Met. Ya. Untung aja kagak gue pukulin lu. Waduh, lama banget lagi. Kagak ada yang lewat-lewat dari tadi. Pokoknya kagak boleh sampai ada siapapun yang lewat di sini. Oke, Bang. Ada orang yang mau nyamperin Ipe, gebukin aja. Kayaknya ini nih, bocahnya nih. Weh. Mundur lu. Bang. Sebutin nama lu, sama alasan lu datang ke kampung Mari. Gua Alek, Bang. Gua kesini mau ke rumahnya Mpok Lela. By the way, lu bertiga bisa nganterin gua kagak ke rumahnya Mpok Lela? Mainin! Apa-apaan ini? Ayo lu! Kok gua dipukul sih? Dengerin kata gua baik-baik, si Ipe udah punya pacar. Gak boleh lu deketin. Siapapun yang datang ke kampung ini gak boleh ngedeketin si Ipe. Paham lu? Dengerin tuh! Glenn! Pacar? Orang kata emaknya si Ipe jomblo. Ngaku-ngaku aja lu. Wah, kalau ngomong sembarangan lu. Emangnya lu siapa sih, Bang? Gua pacar Ipe. Nama gue Entong. Yang mukulin lu tadi barusan. Entong. Ingat nama gue Entong. Masa iya sih Ipe harus telepon si Entong? Kalau kayak gitu mah sama aja Ipe bilang ke Entong kalau Ipe suka sama si Entong. Ya elah, ini yang katanya mau ngelawan gue. Nama lu siapa? Entong. Ayo sini maju. Pukul lagi. Lu mau ngapain? Lu punya pasukan monyet? Ayo maju. Ayo. Kok lu mainnya keroyokan sih ah? Mau keroyokan mau sendiri lu inget baik-baik. Di sini gua ngejagain si Ipe sebagai aset dari kampung rawa lele. Jangan berani-beraninya lu deketin kembang desa kita ya. Ngerti lu? Iya. Udah. Pasti gua ajar lagi nggak lu? Ya ampun. Udah. Balik lu. Iya Bang. Buruan. Iya. Balik lu. Waduh, blegedes. Mana dia? Kok berantakan kayak gini? Tapi orang anak logikanya mama kayak kayak urusannya pasti Mehmet kayak. Terus yang berantakin pasti Mehmet. Mehmet! Nang di sini dia. Kok jenap? Sama kek. Kenapa sih? Pok, si Mehmet Pok, bener-bener sungguh terlalu. Si Mehmet. Ya Mehmet kenapa, Kang? Kenapa? Lu ngompol. Ini Pok. Ya. Ini Pok. Si Mehmet tuh baunya. Bau apa dia? Mambune apa?
Maksudnya si Mehmet bau-baunya mau tawuran, Po. Tuh, begitu bener. Lo Gedes, anaknya baik-baik aja ya. Orang anak tawuran-tawuran kayak kue. Pret. Ujung buneng. Welcome to my brand. Kok saya ngeliat tuh dengan mata kepala saya sendiri, tau kagak? Hehehe, enak aja lu sendiri. Berdua sama gua. Mata lu kan satu kiep-kiep. Ya 1,5 berarti. Sing bener ki bener sih. Bener tawuran kayak kue. Pret. Ya, Po, bener, Po. Po, ayo, Po. Nang di, Mehmetnya nang di kayak kue. Di mana? Di sini. Di sana, Po. Dekat rumah Polela, Po. Di sana, Po. Ya Allah, Lo Gedes, Pret. Nek kayak gue carain antar yuk, antar mama kek. Ayo, cepetan. Ayo, Nyong. Nyong. Oh, no, dia. Bang, ampun, Bang. Bang, aduh, tolong, Bang. Lepasin gue, Bang. Makanya lo jangan berani-beraninya deketin Ipe. Hah? Bang, kan gue kesini mau nyari jodoh juga, Bang. Udah, Bang, lepasin gue, Bang. Waduh, nggak kapok-kapok juga lo. Coy, cari ulet bulu, masukin ke badan dia. Gatel dah badan lu. Ini mau ngapain, dah? Nih. Lu ngapain, dah? Aduh. Masih berani lo deketin Ipe? Aduh, jadi Bang, gue nyerah, Bang, gue nyerah. Tapi lepasin dulu, Bang, ini. Aduh, gatel badan gue. Lepasin. Udah lo di sini aja. Pikirin kesalahan lu baik-baik sambil lu nikmatin no gigitan ulet bulu. Kita sekarang cabut, kita laporan ke Ipe. Siap, Bos. Oke, Bos, let's go. Ayo, kemana, Bang? Ini, Bang, lepasin dulu, Bang. Ya. Tolong. Aduh, gatel badan gue. Tolong. Gatel dah badan gue. Ayo bantu gue nih, tolong lepasin. Waduh, pasti kerjanya si Entong nih. Iyalah, siapa lagi? Yuk kita tolongin yuk. Ya udah cepet, lu pada bengong lagi. Siapa sih? Oh, si Mehmet kali ya. Mehmet gimana sih? Kan udah janji mau bantuin Ipe. Pe, Entong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tong. Tong, Entong hati-hati ya. Takutnya nanti emak tahu, nanti ribut lagi. Kan jadi ribet, Tong. Ya, Pe. Entong kesini cuma mau mastiin kalau Ipe baik-baik aja. Iya, Ipe kagak apa-apa kok, Tong. Entong tahu ya Ipe mau dijodohin. Pasti dari Mehmet ya. Iya, Pe. Ipe tadi di kampus kenapa nggak cerita sih sama Entong? Ipe bingung gimana mau ceritanya sama Entong. Pe, Entong bawain kue pancong buat Ipe. Makasih ya, Tong. Entong tahu aja kalau Ipe lapar, belum makan. Sama-sama, Pe. Ipe yakin Ipe nggak kenapa-napa? Iya, kalau masalah jodoh Ipe serahin aja sama Allah. Ipe yakin kok, emak juga pengen yang terbaik buat Ipe. Kok kagak ada lagi orang yang datang kemari ya? Ih, jangan sampai ujung-ujungnya anak gue jadian sama si Entong. Wih, amit-amit 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan. Ih. Jangan-jangan calonnya si Ipe. Musiknya rame bener. Pasti orang kaya ini. Ipe! Tong, mendingan sekarang Tong pergi aja ya, nanti ketahuan emak. Iya, Pe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain? Apa di tempat tidur manjat-manjat jendela? Gak anak toke lu. Kok anak tokek sih, Mak? Jangan ngomong lu habis nemuin si pelentong ya. Awas lu, gue tambahin hukuman lu. Kagak, siapa juga yang nemuin Entong. Ntar gue pasang beneran mau lu. Galak banget sih, Mak. Kayak Mak Tiri makin hari makin galak. Calon laki lu tuh udah datang di luar, tahu gak lu? Orang kaya raya, turunan Sultan Brunei. Udah pakai ijazah sama damsi sama tupi. Ayo cepetan lu ikut gue keluar. Gak mau. Pasti Ipe lu gak mau nurut sama gue pasung beneran lu.
Masya Allah, cakep bener.